Evo, dobar dan, danas je 21.1. Idemo prvi obilazak pčela da vidimo situaciju, kakva je situacija. Evo, pčele su još stisnute, imamo tu vijenica od meda, imamo čak nešto svježeg meda. Evo, sad ćemo pogledati ako nađemo maticu, da vidimo kakva je situacija, da li je krenula sa leglom. Eto, ovdje je vijenci meda, evo ovdje se vidi poklopljeno leglo. Znači matica je odmah poslije nove godine počela da nese. Relativno je kompaktno, dobra matica, hrane ima, nije baš nešto previše, ali ima u donjem nastavku, vidi se vijenci. Evo tu je matica, maticu vidimo. Znači jedno normalno društvo koje je za sezonu ti normalno da se, nadajmo se da normalno da se razvije, ako vremenske prilike dopuštaju. Ove su se tokom zime, ove su se digle, ove pčele su se digle u gornji nastavak, jer one su bile zazimljene u dva nastavka. Eko, imamo još tu od zime. Evo vidimo vijenci od meda su jako dobri. Znači ima tu 15 kg meda u košnici. Znači to je još u donjem nastavku. Evo imam vijence ima meda, znači imamo meda. Ima tu na 8 okvira ima meda. Ima nešto meda i u gornjem, tako da imaju sigurno 12-13 kg meda je sigurno u košnici na sojima. Ove će trebati dodati za jedno 20 dana jednu pogaču i ne smijemo ih jako preforsirati iz početka. Ja mislim, evo imamo tu i meda tu, da će ovo jedna solidna zajednica koja bi trebala, ako bude normalna sezona, da nam da 1 do 2 vrcanja. Hvala.